Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajing theng kali hanong ba shalong kat banang mi kisngi kala nang jor barkala penong ikinong nya kali ba de kipat ba banlet banwan bakin sertok hagalet kawan kamtam hagithan kandai lat shadu mat pran ha ka ba kajing theng kali kala long shaba palat kinong nya kali lai thu ba kani kajing theng kali kalong ka ba palat kom ta ki kat tu kat ni kinong kamai kali la ajing mot bat kerpat halor kani baginong nya kali kamai ki de ban yatrai lang bat ki bor pulet penyat kali khanang banlat ni kini ki a baro namar teng teng gidon kinong nya taksi kamai ki balik khlam akor ki ba penhiar passenger ha ki jaka ki bamde ban penhiar bat kaniru kadai shibanta ka ba khta bha bat penong ban theng kali kinong nya kali kerpat iki para nong nya kali kamai bakim day bande khlam akor ban penihar passenger ha preng surok namarkan khta ya let kawan handai gide ban yatrai lang kelai try pula ban kamai kai segi kena trip lam tai ya kata tu yang mula ban jebab nomor ngingi dei ba kamai be hang ni hasilong kai than ngingi ban jebab nomor teng yo tang nang ni apa wat sliek nang ni ha governor house nang ni ha barik kibun ki trip kiba lengkot lengkai kum kita ngi mula ban yo kan sin segi ban kamut plan bat kedelat ka khamya bha bat ka jor bha ka jing thang kali tena kali yang ki try kilat kum kaseng segi bade ban sim ba kanlan ta ki jing khamya ka jing kentu jengi kaseng hi kalong ba kentu lam ye pradevar ma bakin burom lang bakin sim lang kacing trek lang bat ka polis department bat sakawairu kalong ba lada mangi ngisim kacing trek lang pat ki babuan balang hi ngatrai kamdan hi kano kacing kan bala ban khang atau kena kajing syak kelami kali kadai nak kajing berdi ya ka kajing penyiang kelumari kali oh kata kadai hi nomor pa tentang trafik nak leng trafik department kalau ba amlong man penyiar passenger nang ni amlong ban yang ni ro dan ni driver bi ki basim kebu gilek sama kor ta ke polis department nak kaya bantak pada bang leh bi bang leh teh tu kena ka ot ber event nomor ka kaya rapnya kamera be nomor ba pada ai ot ber event kala ban ai sebune pi ka trip ta mem ada ai ot event ada mai ot event ru ka kamai kadang laib lada ai dak ot ber event kalong kemcui kan blok kemcui kan bakal cu blok kan namla penyarap ya kecing thek kali ibu nam ki driver taksi ki pakai mic lamkot kem slash lo ya kata deh BOI ya kini kita sengi kini kita naik ladap nak kalian untuk polis department kacak bak order bayo nak DC dan ladap kerenteng gitu ya tak kebenta ba kibun ni kali tambah menta pat kem cek cu ngatrai kilabun bekilapan bang iya kita setelah tadi ini ki benar kau dan selaka pentut na kamai kaji jepi ya pentut ya ki ba penbiang ini nak kapur nak pentut i jinga jimut jongpi bacai yaki nonya para nonya kali jongpi nomar ngi saji nak por cak por ba penhiar kali dang surat tu kata kan ke bangau ngi pimene ka jinga jimut jongi kasang hi kalong ba kidai ban burom lang kan kidai ban sim lang ka jinga trelang bat ka polis department bat kipat ba nang bangun ra ya ka jing kadang hi trelang hi kena ke benta amnam la ban khang ka jinga jongka atau kena kadai sibenta ka bawan ra ka jing blok jing dang kali selong nak kajing penhiar kum tu pedang surat ta kiwe lada kimnya burung lang lada ki lek lama kor ta kayak kapendang ni kali sementara kemaj pi along kum no ta ski tak pa kamaj ni te nginong kum no tapi ni kayak telun ni tang gawe bangi kwa bangan ajmur cika komen kalong balada longi ke bala kideban bat lo iki kali asam kan namar petumba kalong mentah kali kibana asam kita celai atau kata-kata kawan kemacin ada penyat iketui pisiak di press ke media ro ada village penlap pensaki de lajong mat ada village capo sorar penlap de lajong mat ada village cekerang suri penlap de lajong mat ada village po dauki entah terter cekak spot teki kibun ni kali kibana bar di bawan ban kamai sini kan te lembajong itu ro ka sibun ka wara jing hang kali kan ka penong ba selo jangi kentu kan ya ke sorkar ba cumut iru ke sorkar ba dei ban wano de kilat ti kuna ban
Yarap ban bat no iki cakap ban ban bat kenang mangiru nang ni menginyo ban kamai cepok lang gen kumgi kimgi kenhun kinyoki nonya kali kamai gen. Tuwa ngi iwa kamur phan mat khnailat ikhap nya ba bat kajur ba kajing thang kali ma te ki trai kilat ki ba kum ka seng ne kum kinonya taksi pisngeu dei ban sim khnang ba kajing kamai ki taksi kan khambiang namar man ka sngi ki taksi pulut bun kata surak kadang kali Kulismu ni pi perlok po sanima ti bapla kon pikloi ko pun ko ban sim ni ka ajang ajumut na kalian jonga temui negeri lam jongka taxi association ti pi kamane po Shillong jingi hani po Shillong jingi bro ko mo tang artli ni yo ki bahe po Shillong kun kong ko wi ki khnailat ko wi ki kamot pram ti kini artli ki jaga baro wi ka Shillong ki brio kili ti jing thiet ki siu jing siu ki dukan be ki dang tu baro kat kili dang tu ti mai ban len mai kata baka di ban blok he kata jijing blok ni kan blok bet marpi ikan ang mi kising ki kali kinang bun ki kali ki habong ki kali kinang bun kamut bono ki taxi kam pini makai kali samai ki taxi kitu ki tang conversion ki barim mo kajing bun ki kali ngane karme ki kali simet ki bat ngai ko biang lo dak sar kala banai ban control lo ya karum ya ki kali simet mari ki taxi mulong ban permit mari ni ngai service ki ba fi ini kualitas lalu dak kali simet le si mo kin su thu no dak ki bu ki kali juki hayen mi no shasanti shimdo daki taxi mo ya tat kinum do ka taxi surok kata gari kalti nang kong gari bandung sha ka jung parkat jung ba kan amar la boro ngira kali boro khot la boro sangut chieng ya dan sauli kali ni sai na koi kayen te manu blok manu jenjar ki mengi hiru ki jenjar mengi pa ba ngi jenjar nrei la ki su thu te kata kadi kas mau jam sinjam kan kong ngabang si ka bola wono ra ya ka jung duna ka jung ten kali atau pun tarai ba kinonya taksi ru ki hap berlong ki ba berhenti ya ka an no kanya kali nomor ba bisa i ba ki pulit kisah kelaman ka por kali te nakala ka pi kata li ko keberengkam kata kongsan kata disiplin mo kum ki bat taksi ngi ban buat ki don an tik batik kin hang no ba passenger hang no ban keti passenger bat bun sin pi kajing blok ka surak bor pi kajing keno bro kal kadi iki taksi jong taksi bakal mo ko ba blok andai kajing keno kam dikit kita bat taksi kajing keno kan jeru si pat ba mo lalu pat ba umbat aktu ka jaka ba hang tu ka jaka tu taksi ru numiang beli mo pinapet teng nang su ajung mo pi ko malajum khra mo na police point hadu bit house itu jaka kum tu persya gitu isurak bakim ha teng tan ki brio kibat komiti bentar persya ke laim khra untuk hamat kan dia bakam ya jaka gumang tur kibat kali mo gumang tur kibat kali pi ka jaka ban bu side kamlong dan pas ki rebar bopli pan ha kajung gua passenger man da pening passenger lakan tiu dan kan tiu pan ka blok yang surak sedian kadi ban kong kadi kajing su thu kadi ban le ru syaki passenger kan kadi ban su thu ban bat kali na jaka ban ban hiar bisa ban hiar kan pi kadi ban biang mut ka disembarkment bar embarkment ke kidi kum sabar teng gibriu ban bat kali mo teng arpo mitar lai mitar ka biya da kejat nantu na jak bakmi kelong na yeng nang nu kili bi hapo ha embarkment bat disembarkment kita pun kami gini bentar kan ke baka ka traffic department ji ka feel ba ni Shillong City joni ka bi kimla pentri kami kani ka embarkation bat disembarkation terkan pentri kami kani pinapet so andang society ko mapodan kiti mo kini ki beli Shillong hospital ki beli Shillong college ki bon ki bakiu kandailat mo kan mo ki ko penyiar haji footpath mereka igares pan tu na footpath pat ki haba ban kejat ban cross tu surok haji sisha ke jaka biang penyiar bit kerbi hang teh hati ahmat jaka ba jaka yang bos tu ban ba ka to bos set tiga ka basuk ba kipat ba kene pan kinki tu kejingking kan ka tu kejingking ba sarkar kelas na adu mensuamo ka tu kejingking ki ban kami tu kejingking kawiru kalau ka safety kipat ba kan kejing accident bar kan laj ru ya kan uru kejing ya kejing ya ki kali mo
Atau kan kajing penhiar sedang lah pedang surok kali taksi mau nomor ngisi i mata kidon ke penhiar sedang kaktaan ya kajing dangkali selong. Ikan mitik bahasor mo ikala. Kan pi ka embarkation ka tu kan bah poster. Shillong City kan bah kapsul kan. Hoi kata ngong pi mana deh. Kawit sisa ka tu. Bakala plat ka tu. Tak daw ngasong pi kipat bar menta kelari kapor kipat bar kin trelang kipat bar kin suthu. Kipat bar kin suthu menta mrisyu banong tang bang ngasuk ban bat kali nang ni ngan bat ngan bi kakti bat kali nang ni. Nang ngasuk yang bangan hiar ni ngan hiar ni. Kamrisyu ban nang takan. Kipat bar kin pun sitom lo kan dia naja ka bakidan len ngaja ka kebabiang kaja ka bakelut dan ni kaja kan tiu kaja peneh pasenja. Bat kai bang kentu ka sarkar kalong ba pentri kam no ikan embarkation ba disembarkation kaja ka babiang. Andak sarkar kla trikam Kapan teri kami kini kibat bakin susu buat kebar langsung ke sarkar karon kam bande kini ya kita kinja awareness program ka video kini don kam ya si dak kala kolong nang baki dorbar senong kibat ba ang tu kini bende don lang mo ti kin sutu uspang kata embarkation disembarkation let chi school ru ki ko san ki school di bentip mo but let chi taxi association ru hang ta barkot ondal teri kam lagi ban tade ti kata kadi bentar banirap hai kajing deng kali han ko selong jeng Atau ha kajing pet jeng pi ha kenelat hamur pran ma kadi kajka keban hang kali ha so ya hap nembak kali ketaksiru kidi ban ya ot event nomor kena man ya bun trip ta MV ma tang ko pran ba kapibi kam dei kada ko jing blok kam dei tan ka taxi kamong ang kimane dei kita atli ting tiyo kamot paliyo tang basong taxi ko liyo bi paliyo bis pibi cha siya kendai lat macam pran umdai tang basong taxi wat ki ba jing kali la jong ko ni tuipi umdai tang ka taru kamot pran pi ka connect lot kisnong bar khat Kimolai, Jayao, Moprem, Red Santia, Waindo. Tigi beri balon cing ni katan, lajum kra, balon piron ci IGP one tray, one ci kasheri one tray. Kaya bilang kamar pran kan blok baik hier kata kan itu EP. Tabalong, mending bang kita taksi, mak taksi di public transport pin. Kamu ngajong berbor, lada ki pajba, ki bos ki banyak kali ki brio ki banyak kali simet. Bo noi ka kali hier, lada pi mi shabar ka taksi pinyo ba ya ka taksi. Mo, ndrei lada pendik lada khang bat gi kali ban ai kata ka jingya or even kata ban khang gi taxi te ka ban kong ni kakta ya ka jakpo cek di bat taxi kan kata ru ondal le onta kan kata ru ki paj ba ki baju bat kali man taxi ban kasi mo ki ban kam taxi ka jilik kelas ka jilik school ka jilik tray ka jilik bala nda ter tinggal ngasung ban ai or even ni ki taxi ko ma ban penduna kata te ka boma ba pedang dari liru em man gi taxi kawai ban kong engkong pi ni service ki paj ba kebar ngisi yuk kita kali himla ban le kala tik basubiang nga try lesi ki kali shimet lesi persang na kaskar punya ki or even lesi katakan pasibun tu badon kakali ot haksi ber even umi no shong no tak boleh transport yo ba kita surok ubedi ya kasi ber mi even ber ko kali ot mi no sa surok mo umda kilat ki public transport le kilat ki bon ham ta mo umda tang taxi kita don ki wir dai tekai kajing mun pi ya ki parano nya kali ba imdai su ban penhiar bro kalau tak kan kerja semua kerja ki para taxi driver baru kai tak ngobrom mo nong ilam ti long pikir kan mo kemarin partai kemata bagin lat dari syak keno lagi syak kento nomor buni dak ki para taxi driver jengi bun ki anak lastan bun ki puli kadi tang kejeng bom yo kami jam kan ti ngin sim nam kata ngin sim ya bang ngiru ngidong kata kejeng kekli mo kejeng sukya nama tang jeng teng kali kan apa penyiar pasenjar apa kambing ngajak penyiar nai penyiar pasenjar penyiar ba kajak penyiar kan tila kibat ru la dalong man cemat man kam cemat ndian kata kadi kisngat tu jongai ki perlebar kanang bakal ndek atau mentak kot ki kali kinang bon ki bom tan kot slah na pek mo kaji sisa kum kajulong man snem nakaleng jongka transport department check plat ini ka stika mo ka stika tamakiat longbau SP mo SP traffic mo tinri mentang i la sistem tam kan kimpat plat stika bada kini khandia teu bladap kaya tu karam dum checking ka checking code checking sla ti ngimtip ke kadau ba kapelong ki pulit ban checking bat ke kadau ba kapelong ki kimpat plat stika radu menta ti lesi hakring checking ru banahi kata kilap i ki kali gombeng code oh ki kirang ki kali ki ba feel ke code kesalahan yang tai kan kumi kita berkot lesi hakring checking kalau gaji pun meriu hiru ya ki bam sim i try kali ki bam sim kya ban sikot kali Andrei kalong ba tang tahi ki bang kajing tu ka jongai te kajing sukya kalong daman taki bam bengkot ki ba kamai bi an ke oi ki barun ka kot ki feel ang neng tai mla beng kata ti ki kata on la man penbet la man siu Andrei kajing penrem na kaleng ka jongai kalong be ki try kali ki babu kali ki kali blong fake kan ki ba klongkot kamsla ki ba lesi ba la blong kali private ai tang dakrong yong stem mi kamai surok
ya ketutin nak leng jong pan ram jor hiru Atau kini kita bahaya pi kibo biang. kita palat ho mendek ngan chu bi mendek bi kita tangi ngi ngi kamai mo kita ka kamai ke jing ba ka ar ko mulai kan fi men mo ka kita ka trafik kan ka kita ka trafik ta ke jing bon kharoi gini ka kita mi ka trafik ka pen blok ya surok ka ka ni Sini lai trip lamia. Amit, balen. Lai trip sau trip blok blok ya. Dai odi ban kaya rap na me pi. Ai ini ke memang nak ai kalau taksi kami hak. Ya ai ka peribit tak soya. Kalau lokal taksi kan donya kan san haya teli berapa ka suang dia. Dah peribit kan tu kan laksud. Kami hak memang ai peribit lokal taksi ai yang peribit ka soya. Kena kajing blok kamde nak kajing penhiar pesenjar ki banyak kali hashtag nanti tu. Kan noi pin dan dah lokal taksi penhiar siapa sak kut untuk blok tu. Babun tadi ki peribit kan. Komentar lele asam lo apa macam ni selong. Kalau blok ni kena kadang long asal Malaysia. Ki jaga ki bakam blok bah ne hayau. Cuba dia entah tadi kalau mulai kan boleh selong di selong blok ni. Kalau mulai saya blok lain ulang blok. Ki jia jimut jampi ya ka sarkar nama kajing blok pala kendailat ha mut peran. Jing sau cuma tinggal semua ba dak ai on event jadi private tu saya kan tuna kata kajing blok. Ni bakane kajing saklam kali kadai kajing penkenya ka an kadai nam kata nomor ngi bun kali taksi ki ba saklam ta. Yang tu kira yang kemran kemawar hi kihap dengan yang kemran kemawar hi tanya nak benang ni. Mak bayar baik ba kiba penihap sina ki cakap balik penihap rejim saklam. Kita nam ki kali ki ba kamai kam kot kam sela. Ani bun ba mentah akan tuna melabun kini cekingan. Bun mah kiba kam sela. Dai kali private ki kalau taksi. Tangba dai mentah melabun ni cekingan tu menurut. Kakta nam pi ki ba don kot selamat. Tak bahaya kata. Tak bahaya tangba mentah akan tuna. Akan tuna mentah. Dah. Pipi kamai sai, rening. Mai semua. Ya. Dah. Kemudian kena kot event, pim seha banai wat event. Pihak tam. Saya benai peribit benai kalau kal tacingi kemai mesin ni tam demit pun saya hap dah. Tah. Trip hari ski. Kemai selang. Tip saya ni bersyukur running minit am. Nang titel ni. Kajing pe jong pi kalau kumna dai at event ka bhane ka sneu ne ka penduk kemai nak nai pi. Iki banyak kali sirkom. Tak elak ni ba. Kemai lepas. Dan kadang am kajing wang kendiat kajing rap tela da at event. Tip Ya ka blok. Menang ya private ya rap ni yang ni lokal te. Ni wan syong sisi kemai sisi te me hap lah. Tak ingin yang dah. Ha ka bede bercuki bomdot kot dan selaka. Kakta nam ka kemai pi bomdot kot dan selak. Tak ingin. Kalau gitu te bom penim kot tangi bahap penim te. Tak ingin kecing yok kumju. Kajing kamai kumju kot bagi tu pat kot penim rangi pat penim te. Aduna misapla. Dia berkibar penhiar kali pat kilong kumno dia berhenti nak kumno. Kam kidan ni penyiar dan ni tiba penyiar yang surang dan ni tu balik ke Mekar dan ni Kinunya kali. kita kibas penhap. Kidan ni kan cak. Kidan ni kita bis penhap lah. Kidan ni kibas penhap. Bayar untuk bat Islam. Kenapa? Bapak ni kumis dan kamai bunyi tu. Kenapa kamai? Jadi kan ka kajing ai ot event ka yarap na me pi ki nonyak kali. Pun terlihat memang. Kena kajing blok kalau benda nak kajing lek kemakor ki para nonyak kali tarai. Iba sangya sedang nanti penhiar senjar. Kalau saya memang orang mabuk kaki berpergi apa. Kumpul lagi kecil di baik di bawah kumpul lah. Kajing bomdot kot dan selak bro ka tak na me pi ki ba bomdot kot dan selak. Kita nam ki ba kamai ku per selak. Kita ni cara. Dah.